urebye umukino ukomeye w'umupira w'amaguru mbere y'uko umusifuzi atangira umukino ubona abakinnyi binjira mu kibuga bafasha abana bato ku ntoki. Ibi ni ibintu bisanzwe muri ruhago y'iki gihe, ariko se ibi bintu byatangiye ryari? Ubundi kuri iki umuhango ukorwa? Ese ni umuhango gusa cyangwa hari ubutumwa bukomeye bubiri inyuma yabyo? Uyu munsi tugiye gusubiza ibyo bibazo byose. Ese ngo ni ukubera iki abana binjirana n'abakinnyi mbere y'uko umupira w'amaguru utangira? Nizere ko tugiye kubana mu ikiganiro kuva gitangiye kugeza gisoje. Nge tugiye kubana nitwa Adolphe, ngo ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Mu myaka ya mbere y'umupira w'amaguru abakinnyi binjiraga bonyine. Aha nta bana babaga bahari. Mu myaka y'1980 no mu 1990 nibwo amakipe n'imiryango itegura amarushanwa yatangiye gutekereza uburyo yakwegereza umupira w'amaguru imiryango n'abana. Mu marushanwa akomeye nka FIFA World Cup na UEFA Champions League, uyu muco watangiye kwamamara cyane hagati y'1990. Nyuma yaho ibihugu byinshi n'amakipe menshi byawugize umugenzo uhoraho. Ubundi hari impamvu nyinshi, impamvu yitabazwa abana kenshi mu ibintu bya football. Icya mbere ni ukwigisha urubyiruko gukunda umupira. Abana nibo hazaza h'umupira w'amaguru. Iyo bahuye n'ibyamamare bakiri bato bibatera inzozi no kuzaba abakinnyi beza. Ikindi hari abana benshi bageze ku rwego rwo hejuru bavuga ko bahoze binjirana n'abakinnyi bakiri bato maze bibatera imbaraga zo gukora cyane. Ikintu cya kabiri ni uguteza imbere indangagaciro, niyo mpamvu uyu mugenzi ukorwa. Ubundi umupira si ugutsinda gusa. Umupira si ugutsinda gusa, ahubwo uyu nigisha kubahana, gukorera hamwe, gukina mu mucyo no kubaha amategeko. Kubona umukinnyi afasha umwana ukuboko bishushanya ko abakuru bafite inshingano zo kurera no kubera icyitegererezo abana bato. Ikintu cya gatatu, impamvu umugenzi ukorwa ni ukugabanya igitutu ku bakinnyi. Mbere y'uko cyane umukino nyuma cyangwa derby, abakinnyi baba bafite igitutu gikomeye. Aha kugenda bari kumwe n'abana bituma bamwe basohokana akanyamuneza, bakagabanya ubwoba n'igitutu mbere yo gutangira umukino. Ikintu cya kane ni ukwerekana ko umupira uhuza abantu. Abana baturuka mu miryango itandukanye, mu madini atandukanye no mu bihugu bitandukanye, iyo binjiranye n'abakinnyi baba batanga ubutumwa ko umupira uhuza abantu bose nta vangura. Ese ubundi ni bande bahitamo aba bana? Akenshi aba bana batoranywa n'amashyirahamwe y'umupira, amakipe cyangwa abafatanyabikorwa b'amarushanwa. Hari abana batsindira ayo mahirwe mu marushanwa yo mu mashuri cyangwa mu marushanwa y'abato. Abandi baba ari abana bakina mu mashuri y'umupira cyangwa se batoranywa binyuze muri gahunda zifasha urubyiruko, aribyo twe abenshi dukunze kwita mu kademi. Ese ababyeyi barabyishyura? Mu marushanwa menshi akomeye si ngombwa ko umubyeyi yishyura kugira ngo umwana yinjirane n'umukinnyi. Hari aho bitoranywa binyuze mu marushanwa cyangwa ufatanye n'abaterankunga. Wakwibaza ikindi kibazo, kuki buri mwana afata umukinnyi umwe? Ibi ni uko buri mwana ahabwa umukinnyi umwe kugira ngo habeho ituze n'umutekano. Ibi bituma kandi buri mwana agira umwanya wo kuganira gato cyangwa gufata ifoto n'uwo mukinnyi. Ese hari abana bibuka ayo mahirwe? Iki kibazo wagisubiza ati ni yego. Hari benshi bavuga ko ari wo munsi mwiza wabayeho mu buzima bwabo, dore ko hari n'ababaye abakinnyi bakomeye nyuma yo kwinjirana n'ibyo byamamare bakiri batoya. Hari igihe abana binjirana n'abakinnyi bambaye imyenda ifite amagambo arwanya ivangura, ihohoterwa cyangwa asaba amahoro. Bityo uwo muhango ubu unatanga ubutumwa bugenewe isi yose. Uyu munsi bikorwa hafi mu gikombe cy'isi, muri UEFA Champions League, shampiyona nyinshi zo ku isi, amarushanwa y'ibihugu, amarushanwa y'abagore n'amarushanwa y'abana. Uyu muhango mu myaka ya vuba hari igihe utigeze kuba ngo abakinnyi binjirane n'abana. Icyo gihe ni mu bihe bimwe bidasanzwe nk'igihe cya COVID-19. Amarushanwa menshi yahagaritse uwo muhango kugira ngo hubahirizwe amabwiriza y'ubuzima. Nyuma yaho wongeye gusubukurwa nyuma y'uko COVID-19 imaze guhashya. Abafana benshi bishimira uwo muhango kuko werekana uruhande rwiza rw'umupira w'amaguru, dore ko ubona ibyamamare biseka n'abana, bigatuma umukino utangira n'umwuka mwiza kandi bigatanga kondisiyo nziza. Iyo ubona abakinnyi binjirana n'abana ntibiba ari ugushimisha abafana gusa, ahubwo ni umuco ugamije guteza imbere urubyiruko, kwigisha indangagaciro nziza
guhuza abantu no guha abana inzozi zo kuzaba ibyamamare by'ejo hazaza. Bityo rero ubutaha ntuzareba umukino ukabona abakinnyi bafasha abana ku ntoki, uzamenye ko inyuma y'uwo muhango hari amateka, uburezi n'ubutumwa bukomeye burenze umupira w'amaguru ubwawo. Murakoze gukurikirana iki cyegeranyo. Niba mwagikunze mukanda like, mwandike igitekerezo cyanyu muri comment kandi mwiyandikishe kuri channel kugira ngo mutazacikwa n'ibindi byegeranyo by'amateka n'amabanga y'umupira w'amaguru.